kuglom zemaljskom, propali projekat propalog geografa Kokija, putovanje po selima, gradovima, šumama i magarećim pojilima. Kuglom zemaljskom. Visoko. Rođen sam u Sarajevu, ali čitav moj mladalački život vezan je za gradić u srednjoj Bosni, koji se danas zove Visoko. Usađen u Visočkoj kotlini, danas popularnoj dolini piramida, bilo je idealno mjesto za polaznika kursa kako se snaći u životu bez imalo muke. Pošto sam bio dijete izuzetno velike glave, moji roditelji su me prvih mjeseci krili od komšiluka, tako da moja sjećanja na moj grad ne idu baš u najranije djetinjstvo. Prvi put me tata izveo ispred kuće na moje insistiranje da vidim bager, koji je kopao ispred našeg dvorišta. Asfaltirali su ulicu, bio sam zadivljen tim žutim čudovištem i plakao sam kad je otišao u nepoznatom pravcu sa nepoznatim vozačem. Drugo moje sjećanje na moj grad je bilo kad su me roditelji odveli u dom zdravlja gdje je moja tetka radila kao medicinska sestra. Ona mi je neki trenutak kasnije dala najveću injekciju u čitavom životu. Ne znam koji je razlog, da li sam bio bolestan ili je to bila tajna inicijacija. Do dana današnjeg ostalo mi je nejasno. Kako bilo, da vidimo kako je nekad izgledalo Visoko. Grad leži na dvije rijeke, Bosni i Fonjci. Iako je Bosna možda i najvažnija rijeka u čitavoj Bosni i Hercegovini, za Visoko je ipak Fonjica bila broj 1. I danas se sjećam kupališta u Sejnoj luci, na Bucima i drugim. U samom centru grada je ušće Fonjice u Bosnu i jedno malo ostrvo gdje smo mi izviđači jednom godišnje pravili logorsku vatru i bajali lude izviđačke pjesmice u transu, dobro zaliveni jeftinom brljom. Visoko leži na nadmorskoj visini preko 400 metara, okruženo je šumovitim brdima gdje se izdvaja jedno, a to je Visočica, koja ima oblik piramide. Čak ju je jedan lokalni Indiana Jones nazvao piramidom sunca prije neku godinu. U moje vrijeme ona je ipak bila ishodište za pijani prvomajski urenak, mada sam sanjario čitajući Martin Misteriju na terasi svoje kuće, zagledan u tu grandioznu tvorevinu majke prirode ili neandertalskog čovjeka, da tu ipak ima nešto tajnije i čudnije. Na vrhu Visočice se nalaze ostaci srednjovjekovne bosanske prestonice, Visoki, nešto kao San Marino de la Bosna. Tu je stolovao i kralj Tvrtko, prije njega valjda i Kulimban. Posebno odnose ti prastari Bosanci su imali sa Dubrovčanima. Ne mislim na seksualne, madam ni to nije isključeno, nego je Visoko tad bilo glavno trgovačko mjesto za dubrovačku robu u Bosni. Poslije su došle Osmanlije, srušile Visoki i spustile se niže gdje su napravili kasabu koja se kroz vijekove sporo, ali sigurno razvijala u prestonicu faraona. Inače je Visoko odisalo tim duhom istoka više nego bilo čim drugim. Kad bi se magla spustila na grad, a to se čak i ljeti dešavalo izjutra, a zimi poslovično danima ne bi nestajala, neki mistični strah bi ti prolazio kroz kosti. Kao da su se neki nepoznati duhovi spuštali sa mnogih minareta i odnosili tvoje tijelo da mahnita negdje u tuđem dvorištu neke lokalne ljepotice, koja te smatrala ludim i bolesnim. Da, putnici namjenici nisu voljeli ovaj gradić, bio im je čudan i neskladan. Sam centar Visokog su izgradili Austro-Ugari za svoje kratke vladavine Bosnom. Stari dio grada je sa mnogobrojnim džamijama, uskim ulicama i dvorištima, opasanim visokim zidovima izgledao kao bilo koji grad u Anadoliji, dok su nove zgrade svojim socijalističkim stilom odbijale i svoje stanare, a kamoli turisti. A bilo i turista. Za vrijeme olimpijade u Sarajevu Visočki moderni hotel, u to vrijeme moderni, gostio je turiste iz Švedske, Kanade i Austrije. Čudni likovi sa mnogo značaka. Ipak da se vrati na moja omiljena mjesta u Visoko. Na prvom mjestu to je dedna stara kuća koja je napravljena u drugoj polovici 19. vijeka. Bila je žute boje debelih zidova, debelih skoro metar. Iznutra prostrana, ljeti hladna, zimi topla, posebno topla oko Božića koji je bio dedin rođendan. Najviše sam volio kad na Banje Veče iz Čamilove pekare na Kraljevcu, na sankama vučemo pečeno jagnje i borimo se sa klizavicom i dubokim snijegom. Trudeći se da nas ne zgazi mahniti kamionđa koji malim tamićem pokušava da obori rekord najbržeg izloženog kruga od Kraljevca preko Donje Rosulja pa kroz centar natrag do Sebilja. Naravno, svi smo ipak najviše volili ljeto i odlazak na Fonjicu kod Mlinova, gdje je bilo kupalište za ekstremne luđake koji su voljeli dobro popiti na duvace, tada skakati u virove koji su pravili slapovi Fonjice. Znači, skočiš u procjep širok jedva metar, a dubok 6-7. Prvo te voda povuče dole, a onda izbaci koji iz tobogana na površinu, gdje treba da paziš da ti stijene ne rascopaju glavu.
Teško da bi se na to normalan čovjek odlučio, ali to su bile mentalne pripreme u Fudnom mlinu, uz trostruki album sa Woodstocka i neke čudne cigare. Stadion u Visokom je bio multifunkcionalan. Osim što si mogao poigrati fudbal, košarku i rukomet, tu su bile i tradicionalne discipline: dovedi nekog da ga prebiješ, zatim gužvanje sa trijebama, takozvani ronilački poljubac, plašenje slučajnih prolaznika u sitne sate i sl. Fudbal i rukomet su bili najpopularniji sportovi. Fudbalski klub Bosna je igrao u tradicionalno uvrnutim, ljubičasto-žutim dresovima, igrali su drugu ligu Zapad, iz nje redovno ispadali. Na suprotnoj strani jedine tribine bila je kuća i terasa moje razredne u srednjoj školi i kad god sam mogao za vrijeme utakmice sam bacao petarde u njeno dvorište.